Vamos cos camaleones de Narón. What a waste of time, the thought crossed my mind, but I never missed a beat. Can't explain the who or what I was trying to believe. What would you do? What would you do? Íbamos un grupo caralludo, sobre 30 personas. Everything, it feels better to let go. I'm not over. I'm not over you just yet. Cannot hide it. You're not that easy to forget. I'm not over. Never took the chance, could have jumped the fence. I was scared of my own 2 feet. Could have crossed the line, it was black and white, no contrast to be seen. What would you do? What would you do? Do you know? Was it all a joke? Never had control. I'm not better on my own. I'm not over. ¿Qué hombre? El culpable de que esté aquí este hombre. You're not that easy to. Parece que me quede sonar esta zona, chicos. No me digades de qué, pero a quen se lle ocurre chamarme para ir a Freixeiro a salir e agora pasar pola Lobeira. What a waste of time. Es que iban a ir suaves esta gente. Can't explain this thing, oh what I mean. Paramos para un refrigerio. Yo tenía otra y tenía comida. Ou unha foto. I'm not over you just yet. Cannot hide it. You're not that easy to forget. I'm not over. I'm not over you just yet. Cannot hide it. You're not that easy to forget. I'm not over. Isto é un avituallamiento, o resto son tonterías. Ou non, avituallamento chulo. Balance da saída cos camaleóns, da saída para despedir o ano cos camaleones de Narón. Salida guapa, boa xente, iban un pouco picaos, aí os do principio. Logo había xente rezagada, nos que me encontraba eu, que íbamos, eran polos que esperaban os que iban picaos. Pinchazos ao acabar, xa vería desas imaxes dos pinchazos que puxeron para acabar. E nada, 48 kilómetros e pico suaviños, con ainda non 700 metros de desnivel. Bastante ben. Como estas máis apertas.